Uburusiya buri gutera intambwe ndende cyane mu burasirazuba bwa Ukraine mu gace ka Donbass ahabarizwa Repubulika ya Donetsk na Luhansk. Ni mu gihe nyamara byari byitezwe yuko ubwo Ukraine izaba yinjiye mu ntara ya Kursk y'Uburusiya, igisirikare cy'Uburusiya kizakura ingabo zabwo zimwe muri Donbass zikajya kurengera igihugu n'umurindi w'ingabo z'Uburusiya muri Donbass ukagabanuka ku buryo wenda ingabo za Ukraine zazirenza amavi. Ibyo rero ntabwo byabaye, ndetse amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba muri Kursk yemeza ko ingabo z'Uburusiya zamaze gushyiraho uburyo bukaze bwo gushyira hasi abarwanyi ba Ukraine, ari nako zisubiza ibice byinshi Ukraine yari yarafashe. Hari umugabo ukomeye cyane, General Abti Aldinov, ni umucecene uyoboye urugamba rwo gusubiza inyuma ingabo za Ukraine. Uyu yemeza yuko bamaze kuzitangatanga ku buryo gusubira inyuma kwazo na akaga gakomeye, yewe no kuguma ku butaka bw'Uburusiya bikaba nabyo ari icyago. Ngo igitegereje izi ngabo no kwicwa nta kindi cyangwa kumanika amaboko Uburusiya bukazifata amatekwa. Uyu nguyu yemeza yuko abasirikare ba Ukraine bari mu Burusiya barimo abakomeye bazanye n'intwaro ziremereye cyane kurusha izindi zose Ukraine ifite, ku buryo ubwo Ukraine izaba itsinzwe muri Kursk bizaba ari amakuba, kubera ko n'ahandi hashobora gukurikiraho intsinzwi ikaze. Cyakora nta kwirengagiza yuko Uburusiya bwatunguwe cyane, bwaratunguwe rwose. Igitero cyaje ari gitungurano, ariko ngo ntabwo cyahinduye imitekerereze cyangwa imitwarire y'Uburusiya ku rugamba na Ukraine, ahubwo ngo Uburusiya bwakomeje gutera imbere. Ibitangazamakuru byiganjemo ibyo mu burengerazuba bw'isi biri ku ruhande rwa Ukraine nabyo byemeza yuko kuva Ukraine yakwinjira muri Kursk imaze gutakaza ubutaka bwinshi muri Donbass kurusha n'ikindi gihe cyose intambara yatangiraho mu 2022. Nyuma y'imijyi itandukanye yafashwe, ubu umujyi wa Pokrovsk w'ingenzi cyane nawo biremezwa yuko uri mu marembera. Ingabo za Ukraine ngo ziri kugwa muri uyu mujyi ku bwinshi, ari nako ingabo z'Uburusiya ziwusatira cyane. Reka dufate icyegeranyo kimwe cyagaragajwe cyo mu kwezi kwa munani honyine, ari nako Ukraine yinjiyemo muri Kursk. Muri uko kwezi kwa munani amakuru yemeza yuko Ukraine yatakaje ubuso bw'ubutaka bungana na kilometero kare 400. Ubu butaka Uburusiya bwafashe mu kwezi kwa munani konyine buraruta kure cyane ubwo bwafashe mu mwaka wose w'ibihumbi 2023. Abahanga mu bya gisirikare bakabifata nk'igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya Ukraine, bikaba intambwe ikomeye ku Burusiya. Ukraine n'uburengerazuba bw'isi baremeza yuko Uburusiya bwageze kuri byinshi mu rugamba rwo mu burasirazuba. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine, General Alexander Sirski, avuga yuko ibintu bimeze nabi cyane ku ruhande rw'ingabo ze mu burasirazuba bwa Ukraine muri Donbass. Perezida Zelensky wa Ukraine we mu magambo ye yemeza yuko igitero igihugu cye cyagabye muri Kursk cyafashije mu gutuma ingabo z'Uburusiya zigenda gake gake, naho ubundi ngo zari kuba zageze Kiev. Ibitero ntabwo byahinduye intambara. Mbere y'ukwezi kwa munani 2024 amakimbirane hagati y'Uburusiya na Ukraine yari intambara yo guca intege ubwirinzi bw'umwanzi ku buryo atika intege ku mbuga y'urugamba. Uburusiya bwashoboraga kugaba ibitero ku mpembe zose z'urugamba nyuma yo gukora ubutasi bakamenya neza aho ingabo n'ibikoresho byinshi biri, bakareba hari intege mu bwirinzi, naho Ukraine nayo ikirwanaho uko ishoboye. Iyo mirwanire yibutsa abantu uburyo bw'imirwano yo mu ntambara ya mbere y'isi, aho ingamba zabaga zigamije kugenzura n'ahantu hadafite ikintu havuze cyane mu bya gisirikare. Uko niko intambara ya Ukraine yarwanwe igihe kirekire, ariko Ukraine iza kubona yuko nta hantu byayigeza. Imirwano yibandaga cyane ku hantu buri ruhande ruvuga yuko ari aharwo, hagakoreshwa za drone, hakibasirwa ibikorwa remezo bya gisivili, haba ku ruhande rw'Uburusiya n'urwa Ukraine niko hose byagendaga. Gusa buri ruhande rukabihakana. Uburusiya buvuga yuko Ukraine yahatakarije ingabo nyinshi cyane, ndetse kugera n'ubu ngubu
kuziba icyuho muri izo ngabo ngo biracyagoye. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo ubukungu bwa Ukraine nabwo ngo bwarangiritse. Byemezwa yuko Uburusiya nabwo bwahatakarije ingabo nyinshi n'amafaranga yawe n'intwaro. Mu bintu byinshi byumvikana bishorwa mu gisirikare